Srećna slava. Pozivamo direktora škole da pozdravi gosta. Ja uvek volim prvo da se obratim penzionerima, znači dragi penzioneri, dragi gosti, drage kolege i koleginice, dragi učenici i učenici, želim vam svima srećnu slavu. Posebno na prvom mestu pozdravljam našeg domaćina slave, gospodina Dejana Đokića i njegovu suprugu Ljiljanu, koji su roditelji našeg učenika Nikole Đokića iz 4. A, kojeg svi znamo, znamo i njih su često u školi, i njihovu ćerku koja je u osnovnoj školi Filip Trajć-Bića, Anu, koja je bila u svojoj školi, kako je red predošla kod nas, a nadamo se da će doći kod nas i za godinu dve, kao redna učenica. Pozdravljam predstavnika opštine Čukarica, člana opštinskog veća, gospodina Slavišu Šotru, članove školskog odbora. Pozdravljam predstavnike Instituta Konfucije, sa kojim imamo jako veliku saradnju. Tu je naša bivša učenica Olivera, koja predaje sad našim đacima sa gošćem iz Kine, profesorkom Li, i njih pozdravljam. Pozdravljam bivše direktore, Zagorku Petrović, Tuje, Zoran Pačića. Dobrodošli, nadam se da ćete uživati u ovom programu, posebno i u predstavi posvećenoj 125. godišnjici rođenja Miloša Crnjanskog. Sada bih zamolio gospodina Dejana da se obrati. Evo ovako. Poštovani gospodine direktore, profesorke, profesori, učenici, dame i gospodo.
Veoma smo srećni što nam je ukazana čast da budemo domaćini slave, koja nam svima mnogo znači. Veliku zaslugu ima naš sin Nikola, koji se svojim društveno odgovornim radom doprineo da nam se ukaže ovakva čast. Sve ove njegove aktivnosti ne bi bile realizovane da nije bilo razumevanja i podrške od direktora i njegovih profesora. Na tome vam iskreno smo zahvalni u ime porodice Đokić. Naša škola već 6 godina dodeljuje nagradu Milanu Đorđeviću za najbolji literarni rad sa filozofskom tematikom, u znak sećanja na našu najbolju učenicu Milanu Đorđević. Milanu smo zapamtili po svesrnosti u oblasti književnosti i humanističkih nauka. Pozivam predsjednika žirija, profesora Marka Nikodijevića, da pročita odluku o laureatu nagrade za ovu godinu. Također pozivamo i Milanu porodicu da dodeli nagradu. Nagrada je vaučer u iznosu 12.000 dinara za kupovinu knjiga o knjižarama Delfinu. Majka i sestra, Milica i Ljubica. Na konkurs posvećen sećanju na Milanu Đorđeviću ove godine je pristiglo 11 radova. Sedmočlani žiri je za pobjednika izabrao rad Filipa Gajina, izuzetan rad, savršene ptice nikad ne polete. Pozivamo Filipa Gajina da nam se pridruži na binu. Učenik trećeg sreda Filip Gajin je, nažalost, bolestan, tu je njegov otac. Znači, ako Filip bude vredan, sigurno da nam zadelimo nagradu jednom sjajnom piscu u budućnosti. Izvolite ga stavimo. Dozvolite da se obratim, da kažem samo par reči. Poštovani gospodine direktore, profesori, učenici, gosti. Velika nam je čast i zadovoljstvo da svake godine, počev od 2013. godine, čitamo izvanredne radove učenika i na taj način, zahvaljujući pre svega direktoru Bojanu Vučkoviću i profesoru Zoranu Bašiću, kao i celoj 13. Beogradskoj gimnaziji, objedinjujemo Milanine velike dve ljubavi, filozofiju i književnost. Zahvaljujemo se dragim profesorima i učenicima i želimo da skroman poklon od 5.000 dinara darujemo pobedniku konkursa. Veliko hvala. Filip, nažalost, je bolestan, pridružit će se, ako ne sada, od nedelje, onda u sledećem polugodištu. Hvala i porodici. Filip je prošle godine zaista počeo da piše i sve nas je iznenadio time. Nismo znali da je i ova novčana nagrada, odnosno sama nagrada koja je porodica uruče i škola. Filip je iznenadio time što je i rekao da on ne piše za nagradu i za konkurs, već za sebe, i njegova je odluka da ovu nagradu uplati u humanitarne svrhe. Naša škola dodeljuje nagradu iz fonda Igor Vasiljević, učeniku 4. razreda koji je dao najveći doprinos van nastavnim aktivnostima tokom prethodnih godina. Na ovaj način čuvamo sećanje na našeg bivšeg učenika Igora Vasiljevića, koji je ostao upamćen po izuzetnoj svestrenosti i najlepšim ljudskim kvalitetima. On je bio i veliki putnik koji je drugima pokazivao na najlepši mogući način lepote našeg sveta. Ove godine dobitnik nagrade je Strahinja Radovanović iz 4.1, koji je ne samo u 3. razredu, nego i tokom čitavog školovanja dao veliki doprinos, što ćete videti i u današnjoj predstavi. Nagrada je vaučer u iznosu od 12.000 dinara za kupovinu knjiga o knjižarama Delfi. Pozivamo porodicu da dodeli nagradu.
Ja bih želela samo da se zahvalim cijeloj 13. gimnaziji što omogućava da uspomena našeg tatu živ, a Strahinji da nastavi sa uspesima, u što iskreno ne sumnjam. Pa evo, ja bih pre svega želeo da se zahvalim porodici Igora Vasiljevića na ovoj nagradi, veliko hvala. Verujem da ova nagrada opravdava sve urađeno i da svemu urađenom daje neki novi smisao. Istovremeno dozvolite mi da se zahvalim direktoru Bojanu Vučkoviću na podršci koju mi pruža od kako sam došao u ovu školu, kao i profesorkama koje mi nikada nisu predavale, a sa kojima sam najviše radio. U pitanju su profesorke Jelena Urošević i Maja Cvetković, kao i profesorka Biljana Radosavljević. Molim vas da ih pozdravimo jednom. Na samom kraju, moja najdublja zahvalnost ide mom odeljenju u 4.1 i mojoj predivnoj razrednoj Ljiljani Cvetković. Hvala vam razredno na svemu i na podršci i na ljubavi koju mi pružate. I eto, hvala svima i nadam se da ćete uživati. Od prošle godine, u znak sećanja na našeg sjajnog kolegu i divnog profesora matematike Milorada Mileta Jovanovića, formiran je fond koji nosi njegovo ime i iz koga se dodeljuje nagrada u iznosu od 100 evra za najbolje matematičara u školi. Ovogodišnji dobitnik je Lazar Kačunović iz 4.6. Molimo Lazara da dođe na binu i da primi nagradu. Lazar je bolestan, informisan je nije nam javio, tako da evo tu je diploma i 100 evra dobit će kad bude došao. Nek požuri. Tokom prošle godine bilo je veoma mnogo uspešnih učenika na brojnim takmičenjima. Pozivamo direktora da dodeli nagrade najuspešnijim učenicima. Pre nego što počnemo sa dodelom nagrada, ove godine je nagrada posebna, pošto je prošle godine, kao što znate, obeležavali smo 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, onda je i poklon za naše najuspešnije učenike poseban. To je jedan strip koji se zove Sat i koji je dobio prvu nagradu na sajmu knjiga za najbolji strip, koji govori o jednoj istinitoj, dirljivoj priči. 3 godine je rađen ovaj strip od naših velikih majstora. Teško je zadržati suze dok se čitaju. Ja preporučujem svima dok se čitaju, ja preporučujem i učenicima da što više ovaj strip daju, da što više ljudi pročitaju, da je to najveći smisao postojanja stripa i umetnosti, a posebnu čast nam je učinio autor stripa i prosto potomak glavne ličnosti ovog stripa, Dragan Lazarević, koji je tu sa nama. Dragane. Deco, posle ako budete gledali, Dragan može da se potpiše na ovaj strip. Na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture 3. mesto osvojila je Tamara Ilić iz 1.4. To je prošlogodišnji prvo četiri, govorimo prošlogodišnji. Na ovom takmičenju takođe 3. mesto osvojila je Jovana Kovačević iz 1.5. I još jedno 3. mesto osvojila je Anja Tijanić iz 1.2. Na književnoj olimpijadi 2. mesto osvojila je Jovanović Katarina iz 2.7. Treće mesto osvojila je Teodora Ivković iz 2.1. Prvo mesto osvojila je Nikolina Erceg iz 2.6. Treće mesto osvojila je Milenka Stojadinović iz 3.3.
osvojio je Radoš Jojić iz prvog sela. Treće mesto osvojio je Lazar Kračunović iz trećeg 6. Na republičkom ekipnom takmičenju iz matematike Arhimedes treće mesto osvojili su Radoš Jojić, Dorotea Redžepi i Lazar Kračunović. Na takmičenju Kengur bez granica drugo mesto osvojila je Jelena Delić. Četvrto 3. Na republičkom takmičenju iz biologije prvo mesto osvojila je Jovana Milićević iz prvog reda. Drugo mesto osvojila je Maša Marinković iz trećeg 8. I treće mesto osvojila je Anđela Petrović iz trećeg 9. Na republičkom takmičenju iz geografije treće mesto osvojila je Mihajlo Lazić iz trećeg 7. Takmičenje znanja do Kine, to je plasman za letnju školu jezika u Pekingu tokom letnjeg raspusta osvojili su Katarina Jovanović, Lena Trajković, Vera Blagojević, Staša Sibinović, Jovan Tanasijević, Nađa Matić, Marina Ćurčić i Ana Mihajlova. Ja bih pozvao i njihovu profesorku gospođu Suli da ona pozdravi isto naše kineskinje. Treće mesto osvojila je Emilija Matić iz drugog 9. Na takmičenju u retorici Memorijal Ljubica Koprivica prvo mesto osvojio je Rista Milutinović iz prvog 1. Na prvenstvu Beograda u šahu prvo mesto osvojile su učenice Ana Višekruna, Sara Paunović i Anisija Savić. Drugo mesto
osvojile su učenice Kristina Todorović, Lena Trajković i Tatjana Alimbić. Takođe drugo mesto su osvojili učenici Mihajlo Savić, Lazar Cvetković, Đorđe Stanisavljević, Aleksa Sekulić i Vladislav Branković. Ja samo želim da kažem da je mnogo bila jaka konkurencija na ovom prvenstvu u šahu, sve sa matematičkom, dve ekipe i sportskom gimnazijom i naši su bili na koraku prvog mesta izvanredno su presili u školu. Izvinjavam se, malo smo greško, ove silne nagrade su, kako se zovete lovci? Vid Kujundžić i Đorđe Karanović su dobili drugu nagradu, a ove dvojice su bili u drugoj ekipi, tako da, izvinjavam se. Prošle godine smo priredili predstavu povodom 125 godina od rođenja našeg velikog pisca i nobelovca Ive Andrića. Ove godine nastavljamo tradiciju. Naši učenici pripremili su predstavu povodom 125 godina od rođenja našeg velikog pisca i pesnika Miloša Crnjanskog. Pozivamo vas da ostanete i da uživate u predstavi. Miloš Crnjanski se snagom svog književnog jezika spušta u dubinu veka, da bi što vernije prikazao ličnost i delo Svetog Save. Sve što je Sveti Sava stvorio proisteklo iz njegove duboke nacionalne i religiozne svesti. Sveti Sava Miloša Crnjanskog je mudar duhovni i crkveni vođa koji je sve žrtvovao interesima nacionalne crkve i države. Samo takva ličnost mogla je postati temelj srpske kulture, na kojima će biti sazidana tvrđava srpskog nacionalnog bića. Savina legenda i Savino delo ostaće najveličanstvenije i najuzvišenije što nam se rađalo kroz tamu vekova na gorkom tlu Balkana, da na svojim zracima iz prošlosti uvek obasjava. Lutam, još vitak sa srebrnim lukom, rasvetale trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zaviče već slutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da sahranim. U literaturi Crnjanski je vršio vanredno jak uticaj, veći i razgranatiji nego što se može pretpostaviti. On je, zna se, revolucija u poeziji i revolucija u romanu. Međutim, niko nije uspeo da ponovi tu prozirnost njegove rečenice, tu zračnost njegove reči, jer niko ih nije pronašao tamo gde ih je pronašao Crnjanski. U blatu rola. Ko zna ko smo bili, otkud došli, kako ime dobili i zašto. Sve do moga oca pisali smo ga staroslovenski, Crnjanski. Rođen sam 26. oktobra 1893. godine u Čongradu, gradiću u prostranoj Panonskoj niziji. Moj otac Toma bio je niži činovnik, koji je zbog svog temperamentnog zastupanja srpske manjinske politike bio prognan iz Banata, iz Ilandže u Čongrad, neku vrstu tadašnjeg činovničkog Sibira. Moja majka Marija Vujić bila je rodom iz Pančeva. Moja mati bila je devojka krupnih očiju, kose do kolena, čak i kada je bila seda. Majka joj beše rano umrla, a otac tako strog da je čak i zimi na kolenima morala da pere stepenište ispred kuće varoškog kapetana u Pančevu. Bila je to velika paćenica celog svog života,
i umrla je pre nego što sam uspeo da se vratim iz inostranstva. Lutam, još vitak po mostovima tuđim. Na mirisne reke priležem, pa ćutim. Ali pod vodama zavičaj već vidi, otud pođoh, posut lišćem žutim i rasutim. Godine 1896. preselili smo se u Temišvar. Tamo sam završio osnovnu školu i gimnaziju. I kada su me upitali ko je na mene presudno uticao i zašto, odgovorio sam. Kazao bih ovo. Moj otac Toma Crnjanski, učitelj u srpskoj osnovnoj školi u Temišvaru, Dušan Berić bili su prvi uticaj. Pamtim oca još kad je u Ilandži čitao uvodne članke Svetozara Markovića i ratni dnevnik Pere Todorovića. Kad je umro, iza njega mi je ostao pun sanduk raznih knjiga i mnogo godišta zastave i straže. Ta je literatura ostavila dubok trag u meni. A učitelj Berić bio izuzetan čovjek. Čitao nam je i Goa, Merimea, bio je sjajan glumac i nama đacima koji smo ga netremice gledali, pričao je o Žanu Valžanu i gotovo ga glumio pred nama. U stvari, kad malo bolje razmislim, mislim da na mene niko nije pojedinačno uticao. Uticali su svakako svi pisci koje sam čitao, a čitao sam cijeloga života. Miloš Crnjanski je držao do svog porekla. Bio je vredan i disciplinovan. U somborskom listu Golub 1908. objavio je svoju prvu pesmu Sudba. Na sinjem moru lađa jedna brodi, da mogu samo znati kuda je sudba vodi. Vetar talasa more, valovi liče gori, nemoćno teškom mukom se sa njima lađa bori. Prešla je bura, more pokoja nađe, a pena talasa grli poslednji deo lađe. A već 1912. godine Bosanska vila štampa pesmu U početku beše sjaj. Tužno ići čak do poljana, što tamo leže čak pod nebom. Ovde je svaka reč očarana, ovde je svako srce očarano. Ovde se najlepša pesma peva svakog ubogog dana. Kada sam završio gimnaziju, ujak me je pozvao u Beč da upišem eksportnu akademiju. Ali ja nisam želeo tamo. Dogovorili smo se da ovu akademiju upišem u Rijeci. Živo sam na rijeci Veselo. Učio sam italijanski i mačevanje. Često smo odlazili na Krk i plovili u Senjskom kanalu. Odlazili smo i u Trst i u Veneciju na svetkovine i karnevale. Trenirao sam fudbal u klubu Viktorija i sa klubom sam često odlazio u susedna mesta i gradove na utakmice. Iz Splita sam bratu Jovanu pisao: divna varoš i more, ljudi osobito oduševljeni, žene krasne, a devojke jake i crne od sunca, baš kao na moru. Sa fudbalskim klubom odlazi u Beograd prvi put 1913. Beograd je ostavio snažan utisak Miloša Crnjanskog i želeo je da ostane u njemu.
drugčiji nego Temišvar. Veseo. A imao je ulice u Lipama i Jorgovanu, kuće u Bagrenju. Znate, ja sam voleo Temišvar kao što ljudi vole mesto na kom su odrasli. A Beograd sam voleo kao što čovek voli svoju fiks ideju. U jesen 1913. ipak sam otišao kod ujaka u Beč i upisao medicinu. Sa studija medicine prešao sam na studije istorije i filozofije. Ali spremala su se neka nemirna vremena. Pa sam tako u proleće 1914. godine bio regrutovan i poslat da služim u gradskoj artiljeriji tvrđave u Přemyslu u Poljskoj. Drhtim, još vitak sa osmehom mutnim. Prekrstim ruke nad oblacima belim, ali polako, sad već jasno slutim da umirem i ja. Sa osmehom potamnelim, teškim, nesveselim. Posle atentata na Franca Ferdinanda 28. juna 1914. godine napisao sam: Princip je svojim aktom ipak udario svima nama na čelo živ ubica i svi smo mi postali sumnjivi policajcima, ne samo u Austriji, nego u celoj Evropi. Princip nas je tako povezao bolje nego što smo bili povezani dotle, crkvom, tradicijama ili krvlju. Jezik kojim je atentator govorio bio je jasan. 28. jula 1914. Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji. Crnjanski je uhapšen u Segedinu i upućen u svoju regimentu u Bečkerek. Njegov bataljon kreće prema Srbiji, međutim zaglavio se u Sremskom blatu. Kada su teškom mukom stigli do Rače, tu su ih stigle kolera i prehlada. Ja sam bio sa mnogima ostavljen na železničkoj stanici u jednom vozu koji je smrdeo od bljuvanja i proliva. I sve to na železničkoj stanici Šida. A svoj život imam da zahvalim materi jednog Šiđanina, koja me je uzela u svoju kuću kada sam ležao pred njenim stepenicama. Odatle sam prenet u bolnicu u Vukovar. Tako sam izbegao sudbinu da kao austro-ugarski kaplar ratujem u Srbiji. Nakon boravka u bolnici u Rijeci, gde je majka uspela da me prebaci, u leto 1915. godine vraćam se u puk u Bečkerek, a odatle sam odmah poslat na ratište u Galiciju. Ono što je meni pomoglo da duševno podnesem sve te gadosti, bila je priroda terena na kom smo ratovali. Znate, Galicija ponekad liči na Srbiju. Sa svim tim svojim brdima, sa svojim šumama. Jesen je u njoj topla. Tek u oktobru sve utone u blato. Prema naređenju, austro-ugarski vojnik u rovu mogao je da prima poštanske pakete. Ne teže od 35 dekagrama. Meni je mati redovno slala te pakete jednim jezivim strpljenjem kakvo samo matere imaju. 5-6 paketa dnevno. 2-3 paketa bi stizala i ja bih se tako hranio. A svaki paketić sadržao je kutijicu sardina i jednu papriku crvenu baš kao srce materino. U kasnu jesen 1915. Miloš Crnjanski piše pesmu u Galici pod nazivom Serenata. Čuj, plače mesec mlad i žut, slušaj me, draga, poslednji put. Umreću, pa kad se zaželiš mene, ne viči ime moje u smiraj dan. Slušaj vetar s lišća svelo žut. Pevaće ti da sam ljubio jesen, a ne strasti tvoje ni članke tvoje gole, no stisa granja rumenu gubenu. A kad te za mnom srce zaboli, zagrli i ljubi granu što mene. Niko nema ni časti, ni strasti, ni plamena dosta da mene voli, no samo jablanovi viti i borovi pusti ponositi. No samo jablanovi viti i borovi pusti ponositi. Tonem plavo još plemlje
kako još bi voleo. Slutim nevinost rođene zore, sve mi svileni pleb ko krv princa. Plavi vojnik na putu do sunca, sa nadom jaše na plavoj ptici. Čiju tišinu oko mene su krivci. Moj Bog ima plave oči, moj Bog je protiv kraljeva noći. Da letim ko drugi tražim pravo, sklopit ću ruke i misliti plavo. Moj Bog ima plave oči, moj Bog je protiv kraljeva noći. Da letim ko drugi tražim pravo, sklopit ću ruke i misliti plavo. Odvuci i mene u tu svilu. Budi nežan, nemoj na silu. Šapni mi tajnu svevišnju glavu. Možda zajedno taknemo slavu. Moj Bog ima plave oči, moj Bog je protiv kraljeva noći. Da letim ko drugi tražim pravo, sklopit ću ruke i misliti plavo. Moj Bog ima plave oči, moj Bog je protiv kraljeva noći. Da letim ko drugi tražim pravo, sklopit ću ruke i misliti plavo. Sklopit ću ruke i misliti plavo. Iz dnevnika o Čarnoviću. Jesen i život bez smisla. Proveo sam noć u zatvoru sa nekim ciganima, vučem se po kafanama, sednem do prozora i zagledam se u mokra, rumena, žuta drveta. Gde je život? Ležat ću po ceo dan u travi i gledat ću u nebo. Svaki dan će imati novu boju i te boje umirit će moje oči, a ja sam sav miran kad mi se smire oči. Šume su bile sve lepše. Zlatne, crvene, mlade šume. Neka tuga mi je bila pala na grudi. Noću su me lomile tihe groznice. Kašljucao sam i išao poguren dalje. Nisu me više tukli. A šume, crvene, mlade i uvele, sa toplom, slatkom maglom, čuvahu nas. Sahranjivahu nas i sipahu tu svoju maglu u dušu našu. Za navek, za ceo život. Kome je ovo piše? Mladićima? Možda mom sinu bledom i napaćenom, a oko mene koja velika ludorija rata. Sve se lomi podamnom, ja smešeći se gledam te rulje, idem od grada do grada. Rulje pustih žena, rulje hulja trgovaca, rulje radnika, rulje bolesnih i rulje mrtvih. Grdne gradove, šume i polja, tamne, hladne stanice, decu i žene. Pijenu hrpu oni koji se sad bogate, sve ja to vidim i gledam sa osmehom. Niti sam čiji, niti imam koga. Ni brata, ni sluge, ni gospodara. Gledam u tihe, plave, mokre proletnje ulice.
bitke i rumene mostove u zalasku sunca kad ih najviše vole. Bili smo samo smešni i mladi, tako mladi. Hteli smo da spasemo svet. Sećate li se samo o kakvim smo sve ludorijama govorili? A na kraju sve bi se svršilo na Rusiji. A ono što nas je najviše spajalo, to beše sirotinje i sušica. One su nam bile vernije nego naše Dragane. Život se ne menja. On prolazi, mi ćemo izumreti i doći će bolje stoleće, ono uvek dolazi. Mi ćemo se vući u zelenom odrpanom šinjelu, bledi i nasmešani svud po ulicama. Mi ne ištemo ništa, mi ne žalimo ništa, a jel, mi ne žalimo ništa. Kažu 2-3 godine i sve ćemo zaboraviti. Bolesno Miloš i Crnjansko vraća u Beč, ali to više nije onaj Beč od pre godinu dana. U Galiciji sam video rat. U Beču kako se jedno carstvo i jedna prestonica raspadaju. Postojala su tada dva Beča. Jedan zdrav, mlad, prav, koji je odlazio u bojište da bi se vratio u bolnice bez ruku, nogu ili glava. I drugi, bogat, škart, zabušant, koji je ostajao kod kuće i pario se sa ostavljenim ženama. Jedni su odlazili u smrt, najbolji deo stanovništva, a drugi su ostajali i dalje se okretali uz muziku valsa. Bila je to selekcija. Lečio se Crnjanski u sanatorijumu, ali ga opet šalju na front. Ovog puta u Italiju, San Vito, na taljamentu koji će dobro zapamtiti. 15 dana padala je kiša. Daleko u magli savijao se kao traka od svile, golubi je siv, nabujao taljamento. A u blatu, po putu, ležale su strvine, mrtvaci i pobacano oružje. Znao sam da daleko ispred mene, ludo i ponizno ginu bosanski pukovi, silazeći u grad Udine. Ceo vidik, svi putevi, sva ravnica, sve je bilo slepljeno u blatu. Izmešane gomile, konji, kola, sve se vuklo prema gradu, prkosno i mokro. Samo iza leđa ostajali su bregovi puni rumenog snega, u tišini. Daleko ispred mene, u magli, tutnjali su opet topovi. Grad Udine čekao je opljačkan i prazan. Rat je završen potpunim porazom Austro-Ugarske i Nemačke. Crnjanski sa nestrpljenjem očekuje odlazak iz Beča. Dosta mu je svega. Vraća se iz rata pun nadanja, uveren da je svim patnjama kraj i da počinje zlatno doba života. Preko Novog Sada, gde se susreo sa bratom, Temišvara i Vršca, stiže u Ilandžu. Na brdu vidim i padine dedinog vinograda. Mati ga je prodala. Tamo vidim i jednu staru, pravu ženu koja stoji. To je moja mati. Ona me čeka. Kada joj uzimam ruku, osjećam da se stresa. Ne plače, ali zamuckuje kada mi kaže. Samo kad je to dočekala, samo kad sam se vratio, samo kad smo se vratili. U proleće 1919. Crnjanski dolazi u Beograd da nastavi školovanje. U svojoj 26. godini gnevan, bučan, spreman za književničke okršaje i gorane. Stanuje na Dorćolu. U ostacima odela austrijskog oficira, sa kamašnama na nogama i baskijskom beretom na glavi, bio je veoma zapažen i u društvu devojaka. Priča. Sećam se samo da je bila nevina i tanka i da je kosa bila topla kao crna svila u nedrima goli i da je u nama preuranka zamirisao bagrem beo. Slučajno se setih nebeseo jer volim da sklopim oči i ćutim. Kad bagrem dogodine zamiriše, ko zna gde ću biti. U tišini slutim da i se imena ne mogu setiti nikad više. Trag. Želim da posle snova ne ostane trag moj na tvom telu. Da od mene poneseš samo tugu i svilu belu i miris blag puteva zasutih lišćem svelih sa jablanova. Predaje rukopis zbirke pesama Lirika Itaki. Lirika je bila izazovni demaš pesnika koji je video sve. Po Galici, Segedinu, San Vitu, sa slobodom da joj ništa ne bude svet. Prolog. Ja videh Troju i videh sve.
mora i obale gde loto zre i vratih se bled i sam. Ne itak i ja bih da ubijam, ali kad se ne sme, bar da zapeva malo nove pesme. U kući mi je pijanka i bluda, tužan je život na svetu, svud, izuzev optimista. Ja nisam pevač prodanih prava, niti laskal otmenih krava. Ja pevam tužnima, da tuga od svega oslobođava. Nisam ni patriotska tribina, nit marim za slavu poetika. Sudbina mi je stara, a stihovi malo novi. Ali, ili nam život nešto novo nosi, a duša znači jedan stepen više nebu što visoko zvezdano miriše. Ili neki nas, i taku, i pesme, i sve, đavo nosi. Himna. Nemamo ničeg. Ni Boga, ni gospodara. Naš Bog je krv. Zavejaše gore nećave snege. Nestaše šume, brda i stene. Ni majke, ni doma ne imadosmo. Seli smo u našu krv. Nemamo ničeg. Ni Boga, ni gospodara. Naš Bog je krv. Rasvetaše se groblja i planine. Rasuše vetri zore po urvinama. Ni majke, ni doma za nas nema. Ni stanka, ni dece. Osta nam jedino krv. Oj, ona je naš strašan bonus. Godine 1920. objavljuje objašnjenje Sumatra. Pokušavamo da svesno pokažemo te nove sastojke u ljubavi, u strasti, u bolu. Pokušavamo da oslobodimo mnoge bivših sramota, veza, zabluda, zakona. Verujemo u te nevidljive i predistinirane slušaoce i čitaoce naše. Ako su fektoni literatura, onda je moderna poezija ispovest novih vera. Sada smo bezbrižni, laki i nežni, pomislimo kako su tihi i snežni vrhovi Urala. Rastužili nas kakav bledi lik što ga izgubismo na jedno veče. Znamo da negde neki potok mesto njega rumeno teče. Po jedna ljubav, jutro u tuđini dušu nam uvije sve tešnje, beskrajnim mirom plavih mora iz kojih crvene zrna korala kao i zavičaja trešnje. Probudimo se noću i smešimo drago na mesec sa zapetim lukom i milujemo daleka brda i ledene gore blago, ruku. Najzad mir. Mir zore polako je ulazio i u mene. Kako je sve na svetu u vezi. Sumatra, osetih svu našu nemoć, svu svoju tugu. Ali duboko u sebi osjećao sam neizmernu ljubav prema tim dalekim brdima, snežnim gorama, čak tamo daleko iza ledenih mora. Izgubio sam strah od smrti. Kao u nekoj ludoj halucinaciji dizao sam se u te bezmerne magle da ispružim ruku i pomilujem daleki Ural. More indijska, ostrva ljubavi, zaljubljene, blede prilike. I sva ta zamršenost postade jedan ogroman mir i bezgranična utrka. U godine 1920. upoznaje Vidu Ručić, ćerku bivšeg dvorskog savjetnika, na predavanju u kapetan Mišinom zdanju. Stavila je šešir na sedište pored sebe. Crnjanski se zainatio da baš tu sedne, iako mu je Vida rekla da je zauzeto. Zauzeto, pa za mene naravno. Rekao ju je mladi robusni pesnik. Rekao i ostao. Venčat će se već naredne 1921. godine. Evo jedna im vaša mladost. Da. Ko nekad u 8 sad prođe ulicom tvojom i starom tad
dugo sam i sad zviždim ulicom tvojom i stanem tad pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj ko nekad u 8 i sad prođem ulicom tvojom i stanem tad pod prozor tvoj. Mada znam nisi tu, čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj ko nekad u 8 i sad prođem ulicom tvojom i stanem tad pod prozor tvoj i zviždim tad da šta ne znam. La la la, la la. Ivo Andrić odlazi u Rim, a Crnjanski u Pariz. Ni u Parizu nema mira, već sa vidom odlazi u Bretanju, Firencu, Rim. Crnjanski je bio oduševljen Toskanom. Upravo tada nastaje poema Stražilova. Lutam, još vitak sa šapatom strasnim i otresam članke smehom prelivene. Ali polako, tragom svojim slutim, tišina će stići, kad sve osvene i mene i mene. U povratku u domovinu Miloš Crnjanski je posjetio vojnu vežbu u Mostar 10. septembra 1921. U Mostaru je često bio sa Aleksom Šantićem. Ovi susreti ostavit će na Crnjanskog upečatljiv utisak. Dolazio je s dugom senkom, uvek u crnini. Nosio je stara odela, pomalo pohabana. Sedeo je nad Neretvom, uz kafu, s jednom bolesnom izmučenošću, koja je volela još samo cveće i mesečinu. Ni o svojoj rodoljubivoj poeziji nije želeo da govori. U životu ne videh čoveka tako stidljive čistote i žudi. On mi je govorio o Mostaru, o mladosti, o onome što je zauvek prošlo. Nikad mi niko o Mostaru lepše nije govorio. Radi u Pančevu u školi, radi kao novinar. Godine 1925. počinje da piše SEO. Traga u arhivama i bibliotekama za materijalom. Putuje kao spoljni saradnik politike i vremena. Putuje na krv. Kao da se nebo nad morem rasulo u kamenje. Tako se modri gola i užasna Albanija. Bez bilja, bez života, izdaleka. Pravi planinski pakao. Divlji vrhovi arbanških urvina crvene se i trepte kao peščane pustinje. Tuda je, dakle, sišla naša vojska i naš narod. Zamišljam kako počinje da pada kiša. Blato po ulicama zakrčenim od kolona, oružja, pešaka, vojske, žena i dece. Zamišljam starodrevnu našu Rašku, planine nad Ibrom i manastire naše, kako ostaju kraj puta gde se u blatu crne gomile koje se povlače prema Kosovu. Prvi put izgovorih Serbija. Porođajem u tuđini po zamrzlim snegom, hraniše me tvojim glasom, slabošću i negom. Spustiše me u nemoć detinjstva da te volim i brigom za tobom, za ceo život obolim. Poviše me u bedu da te divnu i rajsku znam, ali ne dodignem disanjem i ne sagledam. 30 godina da čekam da mi se jači i zenicom tvojom groznom nad zemljom zaplači.
Ljubav mutna više na usnama mi ne rudi. Nik mi po nesvesti protiču preobraženje. Zgasnuo žar za tobom, sije mi još iz grudi, ali pun žalosti i očajnog razdraženja. Neću sačuvati ni misao da sam cvetnu granu udisao. Zbilja, za nadek, zar ovaj svršetak se širi? Svemu što je bilo sazidano u vrh gore. Zato su frulom, planini, svirani pastiri i duši mojoj Serbija bila što iz zore. Molim da opevate sa nama zajedno. Znaš li odakle si, sine? Pogledaj planine sive. Zaitim likom cveće procvalo, šumadijom sunce zasjalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Slavnog vremena, cvetovi kao od vina, stihovi ratnih sudbina, još čekaju kao nekada, kraj Drine sa cvetnih livada. I slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Proći ćeš puteve duge, vidjet ćeš krajeve druge, ponesi odavde jedan cvet, nek svi vide, nek zna ceo svet. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Leto 1926. provodi u Dubrovniku i odatle piše brat. Vraćam se kroz koji dan. Leteo sam nad more. Crnjanski je bio zaljubljenik avijacije i pisao je u časopisu Naša krila.
Svojim tekstovima se suprotstavio Tadiji Sondermajeru, poznatom avijatičaru, rekavši da treba kupiti nemačke, a ne francuske avione. Crnjanski je Sondermajer izazvao na dvoboj, iako su dvoboji bili zabranjeni. Sastali su se u Vršcu, Crnjanski je prvi pucao i promašio. Sondermajer je pucao u vazduh. Bilo je nečeg viteškog u Sondermajeru. Početkom jeseni 1927. izlaze Seobe. Beskrajni plavi krug, u njemu zvezda. Inače, poverova se najposle u celom polku da ne idu na Turke kao pre, te im se zemlja koju su išli učini zbilja tajanstvena i neznana. Nastupila je tada duboka potištenost. I u njihovim dušama, kao i Isakovićevoj, nastaje praznina. Prljavi i bedni prođoše kamenita dvorišta, nadenuta senom, puna stoke i osjetiše kako je sirotinja njina sirotinja bezmerna, a blatište u kome su se naselili, beskrajno blatište. Negde mora biti lakšeg života. Vedrine događaja što se slivaju kao čisti, hladni, penušavi, prijatni slapovi. Oceliti se treba zato. Otići nekuda, smiriti se negde, na nečem čistom, bistrom i glatkom, kao što su površine dubokih gorskih jezera. Živeti po svojoj volji, bez ove strašne zbrke.
idući za svojim životom, za koji se beše rodio. Vuku Isakoviću se činilo jednako kao da postoje dva Vuka Isakovića. Jedan koji jaše urla, maše sabljom, gazi reke, trči po gumbuli, pucajući iz pištolja, idući prema Majcu ili zidinama Olujevih utvrđenja, dok ubijeni padaju i ostaju na zemlji. I drugi koji mirno, kao senka, korača pre njega i gleda i ćuti. Kalođerima se Vuk Isaković činjaše kao neki hrišćanski svetitelj što jaše na konju u odbranu nesrećnih kalođera i svih izbeglica iz Srbije, koji će im još mnogo dobro činiti. Rusija mu se činjaše kao jedna velika, nepregledna zelena poljana po kojoj će jahati. A kad se zaljulja, opet u san zapaljen i pun plamenova, tuba se u nekom šarenilu, u nepreglednu daljinu, u nedoglednu visinu i bezdanu dubinu, dok ga kiša što kroz trsku prokišljava ne probude. Tada, pomućenom svešću, prvo začuje lavež pasa i poj petlom, da odmah zatim krišom u mraku otvori oči i ne vidi ništa. Ali kao da mu se učini da u visini vidi beskrajan plavi krug i u njemu zvezdu. Ima se oba, smrti nema. 1935. odlazi u Berlin. Teškoće materijalne prirode u životu profesora i novinara. U to doba, kao i hajka mojih literarnih protivnika, naterali su me da napustim književni rad u Beogradu i da odem u inostranstvo, na rad u naše poslanstvo, kao takozvani ataše za štampu. Crnjanski puno putuje po Skandinaviji i izveštava iz Španije o građanskom ratu. Putuje u Englesku, na Island. Island je daleko, veliko ostrvo. Veliko baš kao Bugarska na putu u polarne predele, a najdocnije naseljeno od svih evropskih zemalja. Kažu da su antički Grci znali o tom ostrvu samo mornarske bajke. Mislili su da tamo počinje neki nepoznati svet, gde žive neka čudna ljudska bića, hiperborejci. U proleće 1938. godine sa suprugom iz Berlina stižem u Rim, kako bih preuzeo dužnost atašeja za štampu pri Kraljevskom poslanstvu Jugoslavije. Andriću sam tada pisao: Dragi Ivo, Firenca se nije promenila, ali smo se promenili mi. Putujem pomalo ostareo. I tako svaki dan isti. Svako lepo jutro koristi da ode do jedne poljane kraj Tibra, da tuče loptu, a onda u palatu Borghese, na posao. Onda pauza za ručak, šetnje do Španskog trga, do omiljene knjižare, a onda u poslastičarnicu, na kafu i kolače, pa opet na posao. Najezda fašista u Italiji je sve žešće. Rat je na pragu. Veseli dani nisu trajali dugo. Sedim preko dana kod svoga stola u svojoj kancelariji u palati Borghese. Telefon zvrji. Samo kada imam posla u Napulju, svanem, jer tada mogu da odem u planine, u sneg, u jedan mali hotel u mesto Roccaraso. Idem tamo često da zaboravim šta me čeka. Voleo bih da poginem u ratu, a ne da umrem na postelji od bolesti i starosti. Na terasi kafe poslastičarnice kod Rozatija društvo se osipa. Sve je manje smeha. A sam grad je opkoljen Mussolinijevim portretima. Sada mislim da se isto tako srećno i još dublje može živeti ako se zadovolji sa malim. Glavno je ne dati se više iskorišćavati, ne služiti drugima svojim plamenom. Ja se ne dam više oduševljavati. Ne razgovaram ni sa kim i ne dopisujem se ni sa kim. Crnjanski je suprugu poslao da leto provede kod svojih u Beogradu. Sam je i utučen. Drugi svetski rat je počeo. Meni je Prvi svetski rat uzeo život i mladost, pa sažaljevam i volim sve one koji su učestvovali u Prvom svetskom ratu. Po drugi put dočekujem rat van svoje zemlje i svoga naroda, što je posebna nesreća. Kad uz to dođu i prvi znaci starosti, sve se pretvara u besmisao kaleidoskopa prolaznih slika. Kad dospe tog leta 1940. ode do Tiranskog mora, da se okupi. Nesanica ga iscrpljuje.
Čujem kako mi šapuće uši da je moja zemlja svakim danom sve dalje od mene. Da sam u tuđini i da je to svoje vrste nesreća u ljudskom životu. Ostari se brže kad se u životu nema sreće. Ni za sebe, ni za narod kome se po rođenju pripada. Lampe su se gasile po Evropi. Nemci su ušli u Beč. Zatim je došao red na Čehoslovačku. U Rimu se gase lampe u poslanstvima Austrije, Čehoslovačke. Pečate se kase, prodaje se nameštaj u bescenje. Dragi predmeti od automobila do posuđa srebrnog prodaju se za bagatelu. Crnjanski spaljuje pisma prijatelja. Draga pisma koje je nosio sa sobom u Berlinu, pa u Rimu. Drage fotografije guta plamen. A u tom haosu koji zahvata svet, u Budimpešti izlaze na mađarskom jeziku seobe Miloša Crnjanskog. Spreman je za pokret ako ga pozove. Oružje, dvogled, skiješke cokule, kompas, mapa, pa čak i sablja. Januar 1941. godine. Rim su zahvatili mrazeni. London je već bombardovan. Prvi porazi Italije u Africi. Nemačke divizije su u Rumuniji. Iz Beograda se Crnjanskom vraća supruga i on odlazi u Veneciju da je dočeka. Odsedam u tom starinskom, raskošnom hotelu. Ne zato što želim da obradujem ženu, koju su u detinjstvu tetke iz Trijesta dovodile ovamo. Želim da se seća toga. Tih 2-3 dana koje će provesti sa mnom sad u Veneciji. Da se osjeća na pragu užasa koji nas opet čeka spokojno. Pri povratku u Rim slutio sam da odlazimo iz Italije uskoro, ali nisam ni sanjao da time otpočinje za nas jedno lutanje po tuđini, koje će trajati 25 godina. Rati na Balkanu je neizbežan. Pitanje je dana. U Prvi svetski rat sam ulazio kao na igranku. U drugi ulazim pomalo umoran, sa dosadom. Rat mi već po drugi put kvari život. Nemci su bombardovali Beograd. 26 dana nakon toga provodim u Rimu, u nekoj vrsti kućnog pritvora. Pred mojim vratima sedi policajac, drugi stoji tu dole u kapiji. Detektiv korača pored mene. Moram priznati, vrlo uljudno. Prekinuli su nam i vezu. Telefon ćuti. Ne možemo nikog ništa da pitamo. Ne možemo da pitamo našu zemlju, Palatu Borghese, Rim. Svi ćute. U narednim danima detektiv mi donosi novine. U njima vidim porušeni Beograd i varoš kako gore. Vidim zgrade u koje sam ulazio. Vidim ulice kojima sam prolazio, pa mi se sve čini da po njima hodam. Pre nego što odem iz Rima, voleo bih da saznam šta je to prava sreća ljudska i zašto je tako kratka. Ono što je sigurno, stvarnost nije tako jednostavna. Ona dolazi i ispred i iza sna. U maju je Crnjanski sa suprugom proteran. Odlaze u Madrid gde ih na železničkoj stanici dočekuje Jovan Dučić, kraljevski poslanik u Španiji. Nakon toga odlaze u Portugaliju. U Lisabonu su ostali sve do 21. avgusta, kada je stigao poziv iz Londona, od generala Simovića koji je rekonstruisao vladu u emigraciji. Smenjivale su se vlade. Crnjanski je radio kao činovnik u direkciji za informativnu službu. Ne piše, niti je mogao, a ni želeo. Ne peva se u kući mrtvaca, govorio je. U maju 1945. napušta mesto savjetnika za štampu u emigrantskoj vladi. Odbija da se vrati u zemlju. Zamisli se Mišu da živi kao pisac u Londonu, ali ubrzo uviđe da je i to veoma teško. Gotovo nemoguće. Naredne 1946. i 1947. pokušava da nađe bilo kakav posao na univerzitetu u Eksteru. Ali i tu ne uspeva. Ušteđevina se topi. Pronalazi posao u poznatoj londonskoj šušterskoj radnji. Radi kao neka vrsta pisara i blagajnika u podrumu. Pokušava da živi svoj život. Ostaje bez posla. Odušak nalazi u Britanskom muzeju. Piše roman o Londonu, prvo na engleskom, a onda se predomislio i preveo ga na srpski. Teško žive. Supruga je zarađivala šijući lutke, a Crnjanskom je jedina uteha bilo pisanje. Završava dramu Konak o dragi Mašin i kralju Aleksandru.
Mnogo puta sam tih dana razmišljao da završim sa životom. I ne bih izdržao da Vida nije bila uz mene. Ona mi je davala neku iskonsku snagu. Godine 1952. počinje da prikuplja materijal o Nikoli Tesli, čija ga ličnost okupira. A 1956. na plaži Engleskog mora nastao je lament nad Beogradom, pisani srcem i dušom čoveka u izgnanstvu. Jan Mayen i moj sred, Paris, moji mrtvi drugovi trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrev. I ležim hladan kao na pepelu hladan. Samo što to više i nismo mi, životani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove, i jezde i urliču, prah, pepeo, smrt je to. A viču i rusko ničevo i špansko nada. Ti međutim rasteš u zornjaču jasnu, s avalom plavom u daljini, kao breg. Ti treperiš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanjski sneg. U tebi nema besmisla, ni smrti. Ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra, pa se vrti i ponavlja kao dan i detini plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš nas znam uzeti na krilo svoje. Ti, međutim, širiš kao labod krila zabora na Dunav i Savu dok spavaju. Ti budiš veselo što je nekada bila kikot tu i u mom kriku, vrisku i vapaju. U tebi nema crvani sa groba. Ti blistaš kao kroz suze ljudski smeh. U tebi jedan orak peva i u zimsko doba preliši krv kao vino u novi meh. A kad mi klone glava i budu stali sati, ti ćeš me znam poljubiti kao mati. Ti, međutim, stojiš nad širokom rekom, nad ravnicom plodnom, tvrdo uzdignut kao štit. Ti pevaš vedro, sa grmljavom zalepom i tkaš u stoleća sa munjama svoju nit. U tebi nema moje ljudske tuge. Ti imaš streljača, pogled pravi ne. Ti plač pretvaraš kao daždu šarene duge, a hladiš ko dalek bor kad te udahnem. A kad dođe čas da mi se srce staro stiša, tvoj će bagrem pasti na me kao kiša. Ti, međutim, dišeš u noćnoj tišini do zvezda, što kazuju put suncu u tvoj san. Ti slušaš svog srca lupu, što udara u dubini stenom ko u mračni kalemegdan. Tebi su naši boli sitni mravi. Ti biser suza naših bacaš u prah, ali se nad njima posle tvoja zora zaplavi, u koje se mlad i veseo zagleda. A kad moje umrlo srce učuti da spim, uzglavnje meko ćeš mi u snu biti ti. Ti međutim krećeš ko naš labud večni, iz smrti i krvi prema suncu na svoj put. Dok meni dan tope u tvoj ponor rečni, ti se dižeš iz jutra sa zracima obasu. Ja ću negde sam u Sahari stati, u onoj gde su karavani seni, ali kao što uz mrtvog Tuarega čuči mati, ti ćeš do smrti biti uteha meni. A kad mi slome dušu, koplje, ruku i nogu, tebe znam da ne mogu. Ti međutim sjaš i sad, kroz san moj tamni, kroz bezbroj suza naših večan u mrak i prah. Krv tvoja ko rosa pala je na ravni, ko nekada hladi toliki smrtnički dah. Grlim još jednom na tvoj kamen strmi, tebe i Savu i tvoj Dunav trom. Sunce se rađa u mom snu, sini, sevni, zagrmi. Ime tvoje ko iz vedra neba grom. A kad i meni odbije čas stari sahat tvoj, to ime će biti poslednji šapat moj. Dramu Konak šalje Beogradskom dramskom pozorištu. U martu 1957. u Londonu boravi delegacija koju predvodi Moša Pijade. Sreću se Crnjanski i Moša Pijade, stari prijatelji koji su sedeli zajedno u hotelu Moskva, sa Tinom Ujevićem i drugima. A jeli, a šta ti radiš tu? Evo, novinarišem. Pa za koga? Duga priča. A što se ne vraćaš, matora budala? Ma daj bre, mani Mošo. Godine 1957. Crnjanski šalje redakciji časopisa Književnost odlomak iz druge knjige Saba.
Kada je čovek daleko od svoje zemlje, onda je rad na književnosti specifično težak. Skoro mu je nemoguće stvarati. A znate li da je najteža kazna u starom Rimu bilo progonstvo, a ne smrt? Mudri su ljudi bili ti stari Rimljani. Bilo je jedno kraljevstvo u srcu Evrope koje se zvalo Hungarija. Rasijani nisu priznavali nad sobom nikakvog zakona sem austrijskog cesara, ali u vreme kada ova priča počinje, u proleći 1752. godine, oni se počeše buniti protiv cesara. Htjeli su da se iz Austrije odsele u Rusiju. Krajem februara 1959. u London dolazi Ivo Andrić. Sreću se stari prijatelji. Andrić mu kaže: Pa vi crnjanski niste emigrant. Vaše se knjige štampuju i čitaju kod nas i mnogi čitaoci ne znaju da ste van zemlje. Vaše delo je uvek prisutno. Emigracija u Londonu počinje sve žešće da spletkari protiv Crnjanskog i preti mu što izbegava svaku saradnju sa njom. S druge strane, sve su življe njegove veze sa otadžbinom. Živi i dalje siromašno. U aprilu 1962. u Johannesburgu izlazi štampe Lamet nad Beogradom. Pitaju ga zašto Lamet nad Beogradom. Zato što sam uvek hteo da živim u Beogradu. A živeo sam dugo svugde. Potucao se svuda. Pa kad zalelečem daleko, naiđe mi moj Beograd, koji me teši, sa svim svojim prijateljima, varoš koja mi govori utehu. Pa sam lament i pisao razgovarajući sa Beogradom i misleći uvek na njega. A znate, žena mi se uvek smeje kad joj kažem ja sam tebe uzeo samo zato što sam te našao u Beogradu. Jer ja sam tada došao iz nekadašnje Austrije, preko Beograda i nju sam našao. Sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči poslednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a vreme kao da nam izmuče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Gde je sad tvoj Beograd? Gde je sad tvoj Beograd? Gde je sad tvoj Beograd? Gde si sada ti? Gde je sad tvoj Beograd? Gde je sad tvoj Beograd? Gde je sad
Želim da odem u svoju zemlju na mesec, dva. Ako budem mogao tamo da živim, ostaću. Ako ne, vratit ću se u Englesku. U julu 1965. kreće na put sa ambasadorom Fritzom i njegovom suprugom. Bio je nervozan, uplašen. Mesec dana je proveo u Opatiji da bi početkom septembra stigao u Beograd. Želeo je da odsrne u hotelu Excelsior. Posle 20 dana stigla je njegova supruga Vida. Konačno 1971. izlazi roman o Londonu. A roman o Londonu, to će biti moja Labudova pesma. Baš kao što je Lament nad Beogradom Labudova pesma u stihu, roman o Londonu bit će Labudova pesma u prozi. Sneg za Rjepine od kad je napustio Rusiju nije bio onaj sneg koji sve stiša, sve uteši, nego neka kiša hladna, neka bela tišina, neki pokoj, pun zvezdica koje nemaju teže, a padaju na njegovo lice kao kapljice bisera. Ne postoji nikakva zajednica ljudi. Priča je to. Postoji sama samoća čoveka. Novac ima u vremenu u kome živimo snagu sunca, snagu koju suze više nemaju. Sreća ljudska je sada u novcu, a kada se u Londonu pita ko je ko, koliko vredi ko, misli se koliko ima, koliko funti. Novac ovde, darling, ima moć grmljavine i groma, toplotu proleća. I pitam se, otkud ta strašna lakomislenost kojom se u mladosti odlazi u stranu zemlju? Je li to zato što nam se čini da je život dug i da ima vremena da se vratimo? To znači očigledno da je čoveku potrebno da zna da se nekud ne može više vratiti, pa da uvidi kako je tamo svetan bio. Mogao bih i u Danskoj, i u Švedskoj, i u Norveškoj da živim. Pa čak i na Islandu. Svuda ima dobrih ljudi. Jedan drugi glas u meni na to dovikuje mi da se varam. I da sreće nema van onog mesta gde smo proveli detinjstvo i gde smo se rodili. Nigde na svetu ne govori se o nama tako ružno kao kod nas. Što je gore, nigde na svetu ne dozvoljava se tako olako drugome da to čini kao kod nas. U oktobru 1972. uoči svog rođendana, Crnjanski izjavio je: Sakriću se toga dana i provesti ga bez slavlja. Uopšte, književnik u ovim godinama treba da pogleda šta je napravio i da se drži po strani. Vi pitate mene, čoveka koji puni 80. godinu, o čemu misli. Mislim najviše o smrti. Mislim o onome što je bilo i što će biti. Ali to nije strah od smrti. To je jedno pomirenje s tim da prolazimo. Mnogi me pitaju kako sam došao do mog jezika. Jezik je posledica kretanja. Od Temišvara, gde se nije govorilo čisto srpski, iako se u mojoj porodici jeste govorilo čisto srpski, pa preko Beograda, života mog koji je vezan za zemlju bio, pa sam tako i govorio. I često me pitaju šta sam pravio ja od tog jezika. Prvo se smeju mojim zapetama. One su želja da se čitaocu nametne volja pisca. I može biti da to nije Bog zna kako lepo, ali je neumitno. Crnjanski je sve slabiji. U novembru 1972. obraća se svom doktoru Mihajlo Bogdanoviću. Sve je gotovo, doktore. Nema više života. Kada čovek ne može više da radi, ne treba ni da živi. Ja uopšte nemam nameru da živim. To su bile njegove poslednje reči. Umro je 30. novembra 1977. Sahranjen je na novom groblju u Aleji Velikana u stihove Lamenta nad Beogradom. A kad umorno srce moje ušuti da spi, uzglavlje neko ćeš mi u snu biti ti.
Ivanović i Jeleni Urošević, što su bile sa nama dok smo spremali ovu predstavu. Zahvaljujem se naravno profesorki Petrici koja je obezbedila seriju muziku iz predstave. Direktoru Bojanu Vučković rođendan, mi bismo želi da mu otpevamo rođendansku pesmicu. 3, 4, sad! Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan, našem noviju rođendan, 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 živeo, živeo, i srećan nam bio, živeo, živeo, i srećan nam bio. Molim goste u zbornicu na posluženje, deco, vi ostanite ovde, dobit ćete posluženje. Mnogo vam hvala, ovo je